se odazvali. Današnja preskonferencija je u vezi sa 7. kolom Lige za prvaka Bosne i Hercegovine u kojem Sloboda igra protiv FK Sarajevo sutra u 19 sati. Danas sa nama su ovdje Vlado Jagodić i naš Miloš Kalezić. Predlažem da nam Vlado Jagodić kaže kako su tekle pripreme i njegovo očekivanje za sutrašnju utakmicu, a da nam isto kaže o svoje očekivanja i atmosferu među igračima Kalezić. Nakon čega će vam Vlado i Miloš biti na raspolaganju za vaše eventualna pitanja, nakon čega ću vam i ja se ponovo obratiti sa nekom kratkom informacijom u vezi sa odborom za razvoj FK Sloboda Tuzla i nekim informacijama za članske kartice. Sve sam vam to pripremio pismeno, pa neću vas puno zamarati. Vlado, prepuštam. Hvala. Koristim priliku da vas svi upozdravim jer moj onaj običaj je da sa svima se rukujem, nisam uspio sada, sam sjeo prije vas. Da se zahvalim na vašem dolasku ovdje i da naravno prije svega poželim našoj U17 reprezentaciji koja je u ovom trenutku je počela svoju utakmicu i mom dobrom prijatelju i kolegi Sakivu Malkočeviću, selektoru, da što uspješnije startaju na Europskom prvenstvu. Meni je drago da mi idemo iz derbija u derbi i ne može biti ništa bolje za moje igrače nego igrati takve utakmice i evo u nepunih 13 dana mi ćemo odigrati 3 utakmice po redu, znači sa 3 prvoplasirane ekipe, Zrinski, Željezničar, Sarajevo. Vraćati se na ono što je bilo neću, samo ću reći da i dalje ostao je žal za pobjedom protiv Željezničara, a to vam kažem iz razloga što bi sad još mirnije išli na Koševo, jer bi imali ubedljivu prednost na toj 4. poziciji koja je nama naš taj neki drugi cilj. I bez obzira na to što nisu pobjedili Željezničara, mi smo s tim bodom ipak zaposjeli tu 4. poziciju i realno da sad tu prilično kontrolišemo situaciju. U kontekstu toga, gostovanje na Koševu nam daje za pravo da u 3. derbiju po redu da učinimo sve što možemo da dođemo do pozitivnog rezultata. Ja mislim da je, a uz dužno uvažavanje i poštovanje ekipe Sarajeva, koja je jedna od najboljih ekipa u Premier ligi, vodi ih moj dobar prijatelj Čale Janjoš, koji je zaista uradio velike stvari sa tom ekipom i on su jedina ekipa iz Lige 6 koja je zadržala se u oba takmičenja, dakle to nešto znači. Bez obzira što su svi njih pomalo otpisivali u konkurenciji Zrinskog i Željezničara, oni su ekipa koja ima i glavu i rep, tačno nemaju nekakav širok roster igrača, ali za sada guraju dobro i oni su pobjedom u Bijeljini sebe potpuno vratili u situaciju koja je trenutna, a to znači da su 2 boda iza prvoplasirane ekipe. I to je utakmica u kojoj ćemo mi sve dati od sebe da napravimo pozitivan rezultat, ali isto tako to je utakmica u kojoj Sarajevo ima kudi kamo veće opterećenje i moranje, jer ne treba zaboraviti da Sarajevo poslije našeg susreta sutra uveče igra prvu finalnu utakmicu kupa, a da onda im dolazi gradski derbi, što je za njih, mogu oni pričati da je finale kupa velika utakmica, ali za njih je najveća utakmica derbi sa Željezničarom, ja to vrlo dobro znam. I to su ipak dva jaka susreta poslije našeg susreta. Ja ne vjerujem da će išta kalkulisati kolega Janjoš i mislim da ćemo sutra uveče u 19 sati mi upravo tako rasterećeni imati veliku priliku da na Koševu odigramo možda i najbolje do sada, jer ja izuzev ovih naših individualnih grešaka koje konstantno pravimo, mi imamo sve bolju i bolju igru i ono što mene veseli to je da bez obzira što ne igra Ordagić, što neće igrati Lazevski, mi imamo grupu igrača koja je spremna da ističe na Koševo i da napadnemo Sarajevo. Znači ne idemo da se branimo, mi ćemo ići da napadnemo Sarajevo, tako ne možemo ništa izgubiti, a možemo mnogo dobiti. Znamo vrlo dobro, odigrali smo u kratkom periodu 2 utakmice ovdje na Tušnju sa njima, u prvoj utakmici ih demolirali, u drugoj utakmici potpuno mi podbacili, a oni iskoristili naše slabosti. Ja vidim sad iz njihovog tabora te najave da oni moraju realno napraviti pobjedu da bi napravili dobar uvod u prvu finalnu i gradski derbi i ja to shvatam potpuno i sigurno da će oni sve učiniti da nas pobjede. Ali kad izađemo tamo na teren, onda je to težak zadatak prilično. Dalje, njihov revanš u kupu
u Širokome, a mi vrlo dobro znamo i osjetili smo na svojoj koži šta znači igranje revanš utakmice u kupu u Širokom Brijegu, njima usložnjava situaciju. Tako da oni za 4 dana, u mojoj nekoj procjeni, moraju praviti kvalitetan rezultat za prvu utakmicu. I koliko god da su njima glave i želja da budu u ovoj, razmišljanje o prvoj narednoj koja je finale kupa i ona gradski derbi ipak će, ja vjerujem, odvući pomalo pažnju. Opterećenje kartonima imamo i mi oni. Tako da, iskreno, ja se nadam da će onaj ko odlučuje o tim stvarima u terenu, da će on biti na nivou i da ćemo mi dvije ekipe na terenu Koševa pokazati ko je bolji u ovom trenutku. Ja uvijek kažem, ova ekipa sazrijeva moja i ova ekipa je mnogo dobila ovim jakim utakmicama, a tek koliko mogu dobiti ovi mladi igrači sa ovom utakmicom na Koševu, oni još nisu ni svjesni. Tako da ćemo poslije današnjeg treninga odrediti 19 igrača koji putuju na Koševu. Ordagića nemam i Lazevskog, to sam već nagovijestio, Ordagi zbog kartona i Lazevski zbog teže povrede. Ostali igrači su na raspolaganju, imam malog Beganovića koji je pod temperaturom i najvjerovatnije danas ako ne može raditi trening neće ni putovati. A ovi 19 igrača koji danas krenu na Koševo u Sarajevo u stvari da sutra odigraju utakmicu sa Sarajevom imaju jedan jedini zadatak, a to je ući u utakmicu maksimalno odgovorno, maksimalno disciplinovano, sa željom da što duže imamo aktivan rezultat. Mislim da je to formula za utakmicu na Koševu. Sloboda je u prošlom periodu, tačno utakmica prije samog mog dolaska, odigrala 1-1 na Koševu. Ovdje pobijedili, izgubili, tako da je to otprilike isto kao sa Željezničarom. Pobjeda, neriješeno, poraz, dakle nemam ništa protiv ni da se i ova utakmica završi kao što se završila i ova sa Željezničarom. Toliko, ako ima pitanja, vi poslije pitajte. Ima igrača kojem prijeti obzirom da naravno kolo radi dolazi, da prijeti suspenzija sa 2 žuta da imaju. Da. Pa dobro, ja nisam htio potencirati to, ali sam već rekao rečenicu da i mi i oni imamo takve igrače. Ja znam da i oni imaju igrača sa po 2 kartona, njima ide derbi. Tako, zato sam i rekao, nadam se napokon da će biti što manje grešaka kod onih što odlučuju o tim stvarima i da neće nekakve spiskove imati sa sobom, nego da će odraditi to kako treba. A tačno je da imam i tačno je da razmišljam o toj varijanti, jer ja nemam povjerenje u gospodina koji je na centru, ja moram to reći, i sigurno je da ću možda i u odabiru i taktike igrača za ovu utakmicu voditi računa i to. Odigrali smo jednu odličnu utakmicu protiv Željezničara gdje su svi vidjeli da imamo ogroman potencijal, da možemo da igramo sa svime i mislim da idemo na Koševo da pružimo istu partiju i mislim da ćemo biti zadovoljni, ćemo se vratiti tu. Imamo što da pokažemo, mnogo da dobijemo sa tom utakmicom, jer smo dosta mlade ekipe i imamo dosta potencijala. Rekao sam, atmosfera je odlična, s ovim bodom smo svi zadovoljni, mislim da je žal što nismo dobili jer smo zaslužili tu utakmicu da dobijemo kao nijednu do sada, jer smo bili mnogo bolji rival od njih i pokazali smo to na terenu, ali atmosfera je i dalje odlična i nema razloga da se bojimo na Koševo da igramo fudbal kao što smo igrali sad protiv Želje. Mislim da ćemo biti, ako ponovimo istu utakmicu, nema razloga da se ne vratimo zadovoljni. Hvala.